ke bala Eastwood Slings number 4 ka hare ha Bebele Dihebere 9. Yona e bolela ka Paul yo a bego a na le lešokwa le legolo la dikgomo. Paulo o ya kerekeng ka Sontaga, ge a fihla o ra setšhaba sa Modimo o re, kgotso a e bane le lena. Ba re amen. Paulo a betha ke stroke a hwa a be le Bebele. Baruti ba re nya be le motho yo a ihwa re tlo sala re dia bjang. Hona le moruti ba re ke Makompo o re Paul re kgopela ho tsoge ya ba hore morwa Modimo ho thoma hore maru hare ha phethowa he ba ha mantsho ho bontša hore Jesu o etsa ka nnete. Khwaere setšhaba le banna ka moka he ba lebelela Modimo ba bona ka diramphashane di phula he a fihla o re ke lendile, ke nna morwa wa Modimo, ke nna molokedi wa bophelo, ha ke rata nka le tlatsa. O bolela bjalo a lebelela sedobo sa Paul a re, do you believe? Batho ba kereke ba re ha re tshepe, mara re a tshepa ebile re tlo tshepa. Jesu o re ke nyaka ho mo fakela life. O mo lebelela ka lenyatšo ebile ho mo ja ka ramphashane o re Paul tsoga. He a bolela bjalo Paul a thoma ho nkga jwalo ka sedubu seo se sa le se hlokofala mengwaga ya ho feta. Jesu o re why sedubu se se disappoint? Paul tsoga. Jesu o dira mistake ye a ka se rectifyeng. O re ho raha Paul a mo raha bošaedi a kgaola ramphashane ene o a tseba hore time la gagwe e lego kulotumane Modimo a ka se mo rapekele ramphashane anytime soon. Jesu a re le a bona hore ke a baisiseya ebile se ke loser ramphashane. O botsa khwaere, o botsa setšhaba le baruti bao ba tletseng ka hare ha kereke. Jesu he ya re o ya ngala a re o fofela hodimo a thoka maaka a o fofa ho lebelela hodimo o re Jesu ke nna Modimo mphe maata ke kgone ho fofa. He ya re o ya fofa Paulo a thunya nkakolo a tsoga mara a tsoga ye sehafi.